A šta je? Dajte da probam. Neka je Bog na pomoć. Daj Bože, da smo i vi zdravi. Nije slobodno. Pista Slijepka. Iz Šumadije. Ulica pije 3 puta po malo. Da se slikamo. Hoćemo se slikati gore? Hoćemo svi zajedno, ha? Srbija, Srpska. Odlično. Dajte vidim da samo će pije da deca uvre. Ne, to ne može platiti. Golgota i boravak Srba na Krfu i Vidu od 1916. do 1918. godine utkani su u kolektivnu svest našeg naroda kao razdoblje bezmalo antičke tragičnosti, nesebičnog junaštva i istinske humanosti. On je podsjetio i na čuveno remek delo koje svedoči o velikoj golgoti srpske vojske na Solunskom frontu. Ovdje je nastala i ta čuvena pesma Plava grobnica Milutina Bojića, koji je također ovdje bio i koji je sahranjen na našem groblju Dekeliku.
Državni sekretar Ministarstva omladine i sporta Nenad Borovčanin istakao je zašto je za mlade važno da posete Krf i Vido. Herojsko delo naših predaka ovde na Krfu i ostrvu Vido pre skoro jednog veka zaista su žrtva za našu mirnu sadašnjost i upravo to jeste najveći razlog zbog čega ovde omladina Srbije uvijek treba da dođe i da oseti mesto gde se desila jedna golgota jednog celog naroda i da shvati besmisao svakog rata, jer rat donosi pustoš baš kao što je to bilo tada kada smo izgubili 1/2 muškog stanovništva. Pored delegacije Srbije, Grčku je na poziv Ministarstva omladine i sporta posetilo i oko 50 mladih ljudi iz Srbije i Republike Srpske. Predstavnici mladih iz Republike Srbije danas su na ostrvu Vido da odaju počast svim onim koji su izgubili svoje živote tokom herojske bitke u Prvom svetskom ratu. Ovo je prilika da se poklonimo i zahvalimo svim onim neznanim junacima koji su založili svoje živote u borbi za slobodu srpskog naroda. Ovo je ne samo istorijski, već i naš nacionalni, da kažemo, spomenik koji obilježava borbu srpskog naroda za oslobođenje srpske države. Veoma smo ponosni zbog toga što mladi ljudi iz Republike Srpske i Republike Srbije sarađuju, što ruše te barijere, što naprosto ukazujemo da rijeka Drina nije kičma koja nas razdvaja, već kičma koja nas spaja.